жакшы маалымат билет. Биз анча-мынча түшүнбөй калышыбыз мүмкүн. Ноорuz мырзага бир кол чаап коюңуздар, анда эмесе көргөзмөбүздү баштайбыз, урматтуу фермерлер. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу ушундай бир керемет күнгө келген кадырман конуктор. Мына Ала Тоо асыл тукум кой эт жана май багыты боюнча эл аралык көргөзмөнү ачык деп жарыялайбыз. Бир кол чаап коюңуздар. Эми туугандар, мына чуу дегенде эле убакыт туткурбастан биринчи эле мына койлордон баштайбыз туугандар. Алардын эмнесин карайбыз десек, мына салмагын, боюн, сынын карайбыз. Буйруса мыктысы утсун, буйруса мыктысы жеңсин деп тилек кылалам. Келиңиздер, акырында эле мына Юсупов Аскарбек агабыздын Карагулжадан Айбат деген коюн алып чыксын. Калгандарыбыз менде кой бар деген инсандар, ушул бир жарышка жарышып атам деген инсандар койлоруңуздарды даяр кылыштырыңыздар. Мүмкүн болсо мына решеткалардан алып чыгып бул жерге алып келип тизип койсоңуздар дагы болот. Себеп дегенде убакыт туткурбастан бат-баттан иш-чараны алдыга жылдыралы. Келиңиздер, урматтуу меймандар. Биринчи конкурсантыбыз Юсупов Аскарбек агабыз, Карагулжа, Бакыничка Айбат. Келиңиздер. Айбат деген ал жерде кызматтагы жигиттер келип берсеңиздер. Боюн өлчөгөн, салмагын өлчөгөн жигиттер, келиңиздер. Кийинки дагы Юсупов Аскарбек агабыз, Карагулжа барыбы колдоп туруңуздар. Кличка Кобра. Кана кызматтагы бактар келип берсеңиздер. Келиңиздер, кана мына Бакыничка Айбат, машалла. Келиңиздер, биринчи салмагын өлчөйбүз. Урматтуу меймандар, кичине артыраак туруп алсаңыздар, ошондо баарыңыздарга бирдей көрүнмөкчү. Карагулжадан келген Айбат деген бой чыгат биринчи. Биринчи буйруса ушул Карагулжадан. Бираз артыраак чыгыңыздар, урматтуу меймандар. Ал жерде блогерлер гана калсын, калганыбыз артка жылыңыздар. Биринчи кой башталды. Айбаттын салмагы 110,5 килограмм. Кол чаап турмуздар. Эми боюн өлчөйбүз. Урматтуу кызматтагы жигиттер, мына жердеги меймандарды бир аз артыраак жылдырып кызмат кылып туруңуздар. Бою канча экен? 96,5 кол чаалар. Бакыничка Айбат, Карагулжа. Кийинки дагы Юсупов Аскарбек агабыз, Карагулжадан Бакыничка Кобра. Келиңиз. Андан кийинкиси Тайчабар Улунтумек. Даяр туруңуздар. Келиңиздер. Биринчи салмагы, андан кийин бою, андан кийин сын мына судьяларга, калыстарга бир көрсөтүп андан кийин өтөбүз. Ошону унутпайбыз. Кийинки даярдан турсун. Бакыничка Кобра туугандар, Карагулжа Юсупов Аскарбек агабыздын бою. 110 килограмм. Салмагы 110 килограмм. Карагулжа барбызбы, колдоп туруңуздар. Boyu 93 сантиметр. Калыстарга көрсөтөбүз. Бакыничка Кобра, Юсупов Аскарбек агабыздын бою. Карагулжадан кийинки коюбуз Тайчабар Улунтумак, Карагулжа, Бакыничка Моника. Келиңиз. Келиңиz, Мониканы алып келиңиздер. Тайчабар Улунтумак, Карагулжа. Урматтуу туугандар, кичине сүрөп туруңуздар, карагулжалыктарды колдоого. Келиңиздер. Машалла деп туруңуздар. Мына Моника чыкты. Салмагын өлчөбүз. Андан кийин Сатыбалиев Курсанбек агабыздын коюн Маралды даярдап туруңуздар.
91 kilogram. Monika'nın salmağı 91 kilogram. 91 kilogram. Emiye boyun ölçeğiz. Boyu 94 santimetr Monika. 94. Kalıslarga gösterdiңиздер. Keyinchisi sotib olgan Qursanbek agamizdin Pakinishka Maral. Qo'lchalar bo'lsin. Qarasi bormizmi tubanlar? Qara Maral, mashallah deb Maral. mashallah. İnşallah. Maral'ın salmağı tubanlar. 128 kilogram. Qo'lchalar olsun. Maral tubanlar. Maral'ın boyunu ölçeyiz. İster qara soğuk tuğanlar, jalpı meymanlar, qo'ldoq turmuzlar, süröp turmuzlar. 90. Öte mıqta çoğun yenir. Maral'ın boyu 90 santimetr tuğanlar, qo'lchalar olsun. Keling ister qalıstarga ko'rsatamiz sının. Ayvay sundu sonun qo'ygan. Keyingisi tuğanlar. Quvonchbek o'g'li Nurg'ozi, Qarasuv, Черная Pantera. Keling ister. Nurg'ozi ag'amizdan Черная Pantera. Keling ister. Keyingisi Qarasuv. bereket jo'qdi. Halilboy o'g'li Jengish, alda bereke, Qarag'ulja bormi? Kelingiz. Halilboy o'g'li Jengish ag'amizdan Pakinichko bereke tubanlar. Qarag'ulja bormizmi? Hurmatli bo'layotgan insonlar, konkursantlar, bu joyga olchini tayyor bo'lib tursangizlar. Berekeniki qancha chiqdi? 93 kilogram. Bereke 93 kilogram. Anemi boyu olsa hazır ölçeğiz tubanlar. Forması öte jayında ekan, buyruqlari dağı. Son boyuta. Gelin ister. 91 santimetr bereke tubanlar. 91. Gelin ister kalıslarga gösterdiğimizden. Keyingisi Quvonchbek o'g'li Nurg'ozi ag'amizning qo'yi keldi boya janag'i Черная Pantera. Черная Pantera yeni çıktı. 100 kilogram. Черная Pantera. Salmağı kaça çıktı? 100 kilogram çıktı. Yemi buyursa boyun. Черная Pantera 100 kilogram salmağı. Hurmatli mehmonlar, biraz artıraq chilvaningizlar ko'ritugi. Andan keyin qo'yuvar odamlar chiqib tayyor bo'lib turibsizlar, vaqt tutqurmayli. Sizlardan so'ranish. Черная Panteraning bo'yi qancha? 88 santimetr tuğanlar. Hem ister qalıslarga ko'rsatingizlar. Barakallah. Keyingisi Salahiddin Atvan tuğanlar. Keling Salahiddin. Salahiddin Aravan, andan keyingi aql ag'amiz Batken Lola degan qo'yi bilan kelingiz. Pakinichka Lola. Bu qaysi? Aql ag'amizdan Pakinichka Lola, Batken bormizmi tubanlar? Mana Batkendan kelgan boy. Yeni aldısından gelgen Watkenden. Lola'nın salmağı 106 kilogram. 106 kilogram. Keling ister. Boyun ölçeğiyle. Keyin qayrayla aql ag'amizdan Pepe degan boyimiz kelaversin. Pakinichko Pepe.
Boyu Келиңиздер, Лоланын бойын өлчөйбүз. Lola. 90. Лоланын бою 90 сантиметр туугандар. Андан кийинки дагы деле болсо акылыгабыздыкы Akıllağa oldu. Пепе 107 килограмм туугандар, колчоп турмуздар. Бара келди. Баткен областы, Баткен туугандар. Batkenden gelgen. Келиңиздер, Пепенин бойын өлчөйлү. Андан кийин Балбуров Эркинбай агабыз өзгөн. Андан кийин Орозматов Абдрашид агабыз. Алда өзгөн. Даяр туруңуздар. Пепенин бою 88 сантиметр. Кол чабылабасын. Калыстарга көрсөтүп. 88 santimetre. Балбуров Эркинбай агабыз өзгөн барбы? Андан кийин Орозматов Абдрашид агабыз өзгөндө. Uruniyam var. Орозматов Абдрашид агабыз барбы? Машрапов Усманали өзгөн. Пакыличка сырга барбы? Келиңиздер. Пакыличка сырга Машрапов Усманали өзгөн туугандар. Özgönden gelgen. Soluk. Солук. Анда месе сырганын салмагы Sırga koyuyor. Özgön'den gelgen. Kaça salma? 114 килограмм сырга өзгөн туугандар. Кара келди. Келиңиздер, бойун өлчөйлү. Mana monday. Дагы бир Машрап агабыздын бою бар экен, өзгөн. Келиңиздер, сырганын бойун өлчөйлү. Sırganın boyu kaça çıkartken? Sırgananın boyu 90 santimetr. Kol çabılamasın. Kalıslarga görsetiniz. Sınıf sıfatının. Келиңиздер, дагы Машрапов Усманалы агабыздын экинчи кою барбы? Машрапов Усманалы агабыздын экинчи кою 104 килограмм. Kilogram. Kızman alaga olsun daha bir koy. Hurmatly 88. boyu kança çıktı? 88 santimetr. Машрапов Усманалы агабыздын экинчи кою өзгөндөн. Бул жака айлантып коебуз. Кийинкиси Абдыкаров Алымбек, Ноқат, Багира. Bakira. Келиңиздер, Багира, Пакыличка Багира. Багиранын салмагы 'Mынау ушул Нокаттан келген. Багира деген мынау. Мынау мынеке. Нокаттан келген Багира деген. Көрүңүздөрчү, машалла. Багира деген. Мынау ушул. Келиңиздер, мына Багиранын салмагы 122 килограмм. Голчоолор болсун туугандар, бара келди. Машалла дейли. Багира. Ноқат туугандар, Ноқат туугандар барбызбы? Булдап турмуздар. Багиранын боюн өлчөйбүз. Туугандар, жана чыкпай калган Балбуров Эркинбай өзгөндөн даяр турсун, а? Ошону тарта бериңиздер. Киргизиңиз. Bagira'nın boyu.
92. Bagiraның бойы 92 сантиметр. Қалыстарға көрсетіңіз. Bunun bırak boyu uzun ekan, salmog'i. Balbur Erkinboy ағамыздың бойы өзгөндөн. Doksan iki. 92 kilogram. Андан кейін Матеев Ерали ағамыз Пакничка Айкөл. Келіңіз. Матеев Ерали Пакничка Айкөл. Андан кейін Матеев Өмірбек Ноқат Чымқара. Келіңіздер. Айкөл, Чымқара, Матеев Ерали, Матеев Өмірбек ағаларымыздан ноқат бар ма? Айкөл туғандары, мына Матеев Ерали, ноқат. Айкөлдің салмағы 104 килограмм. Қол чағылар болсын. Машалла. Айкөл деген қой. 104 килограмм çıktı. Boyunu çok. Келіңіздер, Айкөлдің бойы қанша? 88 сантиметр. Андан кейінгі Өмірбек ағамыздың Чымқара деген қой. Бұлдан лидай шығып алды. Андан кейін Матеев Раз. Берекінші раз. Андан кейін Ерай Қаштан деген қойыңыз. Келіңіздер. Ерай Мақсат Ноқат Пакничка Қаштан. Kaçtan? Екілі қойыңыз дағы болса Ерай Мақсат Ноқат Қарапалван деген. Ерай Мақсат Пакничка Қаштан 107 kilogram. 107,5 килограмм. Пакничка Қаштан, Ерай Мақсат Ноқат туғандары. Андан кейінгі қойы Чоңқара туғандары. Жұрой Абдижапар Ноқат Чоңқара Пакничкасы. Салмағы 110 koy. $109 kilogram. 109 kilogram. Abjapara Жороев Абжапар ағамыздың Чоңқара 109 kilogram. Андан кейінгі Жороев Абжапар ағамыздың Пакничка шоколад. Чоңқараның бойы қанша? 83. Чоңқараның бойы 83 kilogram. Кейінгі бойымыз шоколад, Пакничка шоколад 108 kilogram шықты. Салмағын 8 kilogram. 108, еме бойы азыр айтамыз. Андан кейін дағы да болса Жороев Абжапар ағамыздың Пакничка Бора деген даяр тұрсын. 86 сантиметр Пакничка шоколад. Şokolat. Қалыстарға көрсетіп қойыңыз. Андан кейінгі Бора
104 kilogram çıktı. Bura 104 kilogram. 4 kilogram. Andan keyinki Abjapar ağazdiki maral dayar tursun. Buranın boyu 86 santimetre. Maral'ın salmağı 117 kilogram. Juroy Abjapar ağabey Nokat Pakilichko maral. 117 kilogram halimiz boyu. Sındı gelişken. 86 santimetre. Keyinkisi Matazimov Suyunbek ağabeyimiz. Alay rayonu tuğanlar. Pakilichka Kaştan. Kelingizler mana. Alay barmizmi? Qo'llab turibsizlar. Pakilichka. Alay rayonu Kaştan degan. Kaştan 119 yarım kilogram golçağlar olsun. Matazimov Suyunbek alay rayonu. Pakilichko Kaştan 119 yarım kilogram çıktı. Boyu 93 santimetre tuğanlar. Barakeldi maşallah. Ana ko'rsatingizlar. Andan keyingi Qalibek ulu Elaman Qarasu Pakilichka Kaştan qo'lchog'lar bo'lsin. Qarasu bormizmi? Andan keyin Dayar Tursun Jengo Pakilichko Bereke 107 yarım Tandan kilogram. salmağı 107 yarım kilogram. Mına so'liq qo'y bo'yicha aqlqi qo'yimiz Qalibek ulu Elaman Qarasu Pakilichko Kaştan 107,5 kilogram çıktı. Alemi boyu 92 santimetre. 12 santim. Qo'lchog'lar bo'lsin. Bir qo'lchoq qo'yingizlar, shunday qo'y boqqan insonlarga, to'g'onlar. Bizga da nasib qilsin deb tilak qilib turamiz. Barakallah. Maşallah, maşallah. Buyursa ушул солук койлордукун эмеси бүттү. Ставкасы эми бuyursa кошкорлордуку башталат. Buyursa dayar alemi ошол жеңүүчүлөргө өзүнүн сыйлыгын тапшыруу үчүн Сатыбалдиев Курсанбек Камбаралиевич агабызды бул жака чакыралы. Келиңиз Курсан ага. Ошол бери жеңүүчүлөргө өзүнүн бир белектерин тапшырыңыз. Биринчи салмак боюнча баштайбыз буюрса. Даяр туруңуздар. Buyursa ушул азыркы солук койлордун биринчи, экинчи орундар уже buyursa чыкты. Калдыстар соңунан. Курсан ага, келиңиz. Hurmatly mehmanlar, qo'ylar bo'yicha qo'ylardan Alatoy paradoсын o'stirish bo'yicha assotsiatsiyasining 2025-yilning 7-sentyabrida o'tkazilgan ko'rgazmasida qo'ylar orasida o'l salmoq bo'yicha 3-o'rinni egaganligi uchun Matazimov Suyun ağamızdan Pakilichko Kaştan degan qo'y siylanadi to'g'onlar. Qo'lchab turibsizlar. 119,5 kilogram salmoq bilan. Qara keldi. Alevi ikinci o'rin to'g'onlar. Abduqarov Alınbek ağamız Pakilichko maral 122 kilogram.
Келиңиз ага. Экинчи орунду алды. Алеви туугандар, өзгөчө номинация, өзгөчө коебуз. Салмагынын эң бийиги боюнча биринчи орунду ээлеген Сатыбалды Курсантбек агабыздын кою Бакиничко Марал. Кол чабалар болсун, машалла. Кол чабалар. Бакиничко Марал. Биринчи орунду алган туугандар эң веси боюнча форма өтө жайында. Ивандар гол жаап коюңуздар, мынакей көз тийбесин, машалла. Ассоциациясынын төрагасынан мынакей жеңүүчү аталды. Браво. Татып коңуздар, Келиңиздер, азыркы 3 номинацияны жеңген агаларыбыз бул жака чыгып берсеңиздер, сиздерге өзгөчө 1-2-3 барыңыздар. Келиңиздер. Сүйүн агабыз, келиңиздер. Сиздерге өзгөчө белектер бар. Бул жакта автоуна десек деле туура болот, туугандар, мына. Фермерлерге абдан керектүү, Айрыкча өтө керектүү. Биринчи, экинчи, үчүнчү орунду алган жалпы ушул фермерлер келиңиздер. Азыр сиздерге мынакей кубок тапшыруу менен соолу мынакей Желмаян биринчи орунга, кымбат баалуу баш байге ушул Желмаянга бир кол чаап коюңуздар туугандар. Баасы 100.000 сом. Баракелде, жеңүүчүсү Сатыбалды Курсанбек агабызды Бакиничко Марал деген. Мына береңиздер куттуу болсун. Айрыкча өтө бир айыл чарбага кереги тийген унаалар. Баракелде. Менетиңиздер кайтсын. Экинчи орунга. Экинчи орун. Баракелде, келиңиз. Булар кийинки белектерибиз азыр биринчи орунга Желмаянды тапшырдык. Этет тагла, жаш балдар, этет тагла. Шашпа, этет. Келиңиздер, мына экинчи орунга скутер. Өзгөчө. Өзгөчө. Ойланыңыздар. Экинчи орунду алган үчүн. Сөйлөп футбол. Силер шашпай туруңар, жигиттер. Аркага кайтып туруңар. Шашпай. Айт. Аркага кайтып туруңар, шашпай туруңар. Үчүнчү орунду алып келген, ушу кичинекей белик. Мына туугандар, ар бири ушундай кымбат баалуу баш байге Желмаян. 100.000 сом болсо, ал эми скутерибиз $1000. Бул болсо 50.000 сомдук мынакей электро велосипед туугандар. Ким эси? Гол жаап коюңуздар, мынакей 3-чү орун. Баракелде. Бол акырында алып келесиз, бекеттер. Убакыт экен.
Birinci orunga uşul Jelmayan. Ekinci orunga uşul Suker. Maşallah yaxşı. Öte son buyursa. Alemi Koylardan Alatoy Paradası'nın üstürü boyunca asosiyatsiyasının 2025 жылдың 7 sentyabrında өткөрүлгөн көргөзмөсүндө koylar arasında sululuğu boyunca 3. orundu eelеген Yusupov Askar ağabыз, Pakilichka Aybat tuğanar gol çalıp koymuşlar. Geliniz, Yusupov Askar ağabız. Batmattan gelingizler. Ana nominatsiyası da gelsin belege 1. orunduka, 3. orunduka. Alemi 2. orunduka sululuğu boyunca. Gol çalıp Bakevski maki. 3. orun özgöçü sululuğu boyunca 3. orun değildi. Alemi 2. orun. Barakeldi. 2. orun menen sıylanat tuğanlar. Maşrapov Ismail ağabız, Pakilichka Sarıga sululuğu boyunca gelingizler. İkinci orundu neyse. Maşrapov Ismail Hakeme gol çalıp koymuşlar özgöçü maki. Sululuğu boyunca hazır. 1. orunda atayız. Sağa çeyinmaki 2. orunda algandığı için ağa ıskamaki Sukuter Belek tapşırığı Beleğiniz kutlu olsun ağa. Barakeldi, mına meyletten kaytkanı uşul. Allah'ım bundan da nары берекелүү kılsın dep tilek kılalı. Alemi tuğanlar 1. orun. Kayadan ne satın almaya kursant bey ağızdan. Pakilichka Maral tuğanlar. Sululu boyunca özgöçü Maral. Çınığı Alatoy Paradası uşul desek dolat tuğanlar. Bir gol çalıp koymuşlar. Mehnat kaysın. Maşallah deyler. Eyvallah gol çaldırmışlar maki. Sadıval değil fırsatlık ağız. Sululuğu boyunca 1. orunda eğiledi. Alemi 1. orundun belegi maki. Dağı bir Jelmayan. Orusçası Buravey. Har bir uşul fermerge gelekti. Özgöçü uşul koy bakkan insanlarga. Rızakın beyler. Ana. Görüp koymuşlar tuğanlar mınaki. Çındığında sulu. Sulu çındığında sulu degende bir gol çaya koymuşlar mına. Karalaç. Maşallah göz tiybesin. Aylandırıp koymuşlar. Eğildim bari görsün mınaki. Barakeldi. Maşallah dep turalı. Karası barmız mı? Satıvallı kursan bek ağabızdan. Pakilichka Maral. Özgöçü sululuğu mene mına 1. orundu eğiledi. Emek olanlar mına boyunun büyüklüğü boyunca Koylardan Alatoy Paradası'nın üstülüğü boyunca asosiyatsiyasının 2025 жылдың 7 sentyabrında ötkörülgön көргөзмөсүндө koylar arasında boyunun büyüklüğü boyunca 3. orundun eğilegendigi üçün Erayev Maksat ağabız sıylanat. 93 santimetre menen geliniz. Erayev Maksat ağabız. Ağalar bat-battan gelip koymuşlar. Boyu boyunca. Bilekte al keyre. 3. orundu eğilegendigi üçün bizden uşun. Maksat gelsin. Nakey. Eğili olturat. Gelinizler. Alemi 2. orundu eğilegen Magazimov Suyunbek ağabız Pakilichka Kaştan 93 santimetre geliniz. Suyunbek ağabız. Basmanıza. Kaçtan? 2. orun değilken. Kaçtan? 2. orundun belegini alıp keyre mınaki. Skuter, kımbat bağlı. Belegin tapşıralı, anabesi
Toylardan Alatoy paradasını өстөрүү боюнча ассоциациясынын 2025 жылдын 7 сентябрында өткөрүлгөн көргөзмөсүндө койлор арасында боюнун бийиктиги боюнча биринчи орунду ээлеген Yusufov Askar ağabeyimiz, Pakiliçka Ayba. Deniz Askar ağa. Boyunun büyüklüğü 96,5 santimetre. Pakiliçka Ayba. Kadar belegin veririz. Bana geldi maşallah. Kutlasın. Jelmayan. Jelmayan mı ha? Elekten. Kol çalgımızlar. 96 jarım. Adabesi, hurmatlı meymanlar, sıylıklarını tapşırıp aldık. Bizim dağı bir sonun sıylıgımız var. Hazır şu özgöçü Alatoy cemaatinin, Oş obulasının ağaları çakırayın, ağalar gelin ister. Rüşto'yu da koyuyoruz. Adabesi, hurmatlı meymanlar, bugünkü uşul şiradın katışucuları Alatoy cemaati Oş oblası жалпы ушул жамааттын атынан биздин ассоциациясынын төрагасы Курсанбек Камбаралиевичке сонун азыр белек камдап коюшкан. Азыр эки ооз калуу тилек, андан кийин агайлар белегиңиздерди тапшырыңыздар. Келиңиздер анда болсо. Assalamu alaikum, бүгүнкү биздин кадырлуу алыс жакындан келген, кошуна мамлекеттерден келген ардактуу коноктор, Ордолуу Ош шаарына куш келипсиздер демекчибиз. Бүгүн биз мына Алатоо парадасы боюнча жакшы чоң иш-чара өткөрүп жатабыз. Ошого өзүбүздүн координаторубуз Сатыбалдиев Курсанга Ош областынын жамаатынын атынан өзүбүздүн кичине белегибиз бар эле ушул атты миндир коелу деп жамааттын атынан чечтик. Баардыгыңыздардын корооңуздарга береке. Курсант ушундай ар дайым элдин кызматын кылып, ушул Алатоо парадага курсан чоң салымдар бар дейбиз. Ушул атты мингиз коелу. Кол чалгыңыздар меймандарымдаки. Аргыбак ассоциациясынын төрагасы Курсанбек Камбаралиевичке Ош областынын жалпы ушул Алатоо жамаатынын атынан мыкты мынакей аргымак. Баракелде мына ат жалында ойногон ага өзү. Асмайылдын кысканын тарткан билбей ат билет дейт. Азаматтын жакшысын өз менен жат билет дейт. Он акмактын агасы болгучу акылдынын иниси бол дейт. Апарыбыз бар экен бизде сыймыктанып. Баракелде. Ат жалындап жүрө бериң ага. Тургучу коюңуздар ага Курсан агасына. О, бали. Barakelde, maşallah deyli. Kutkalsın. Barakelde, rahatsızlık. Sıylık kut olsun. Çakmat, Anabesi. Келиңиздер урматтуу меймандар, конкурсанттар, 2-3 кош корго өтөбүз. 2-3